RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay. Ili tulog anay. Bisag unsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko usap ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ah! Ang Laylay ni Mila. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Tulog anay. Nga na bang hangtod karon? Bation man gidayan ko og tumang duka. Kung mabati na ko ang imong paglaylay sa maong kantanay. Kung may anak na unya mi si Felipe, labing siguro ang maong kanta usab ang kanunay na kong ilaylay ngadto nila. Og sama ni Munay, bisag unsa pay mahita po. Dili ko gyud biyaan o pasagdan ang akong mga anak. Bisan sa kamatayon, dili ko sila talikdan. Buotan ka gyud bisan unsaon, anak. Panyano bang maghisgot ka naman og kamatayon, uy?
Kay diha man unya tapaingon. Dili banay. Unahay rabaya ni. Ay, dili. Dili ko ganang mamati lagi ka nimo. Kung may mauna man nato og kawa, angay lang nga ako. Kay ako'y imong inahan. Kangiog kang pamation nga maglubong unya ko nimo. Simba ko in town. Labngon og 20 kalahon. Si nanay. No, sige na. Katug na. Kay mo sayo para ba usab kag mataugma. Laylay, una ko, nay. Kining bata. Nahala, sige. Panagsa ka na lang ra ba mamaraig. Mahimong katapusang pamaraig mo na kini karon nga daga ka pa. Salamat, nay. Ili, tulog anay, wala diri, imong nanay, kadto tienda, bakal papay, ili, tulog anay. Ili, tulog anay, walat diri, imoy nanay, katutyenday, bakal papay, ili, tulog anay. And now, I pronounce you husband and wife. Mahimo mo ng hagkan sa unang higayon ang imong kapikas. Asawa na giti ka. Oh, nay. Nga nugod na. Nay? Adlaw ron sa among kasal, unya mihilak ka. Di lang ko makatuo nga na minyo ka na, anak. Nay. Mga palipay ninyo duha. Ang pingiin taon ang bugtong kong anak, Felipe. Makalaom ka na, Mirna. Ga, hinay lang sa pagpadagan. Muabot na lang kita sa eskwelahan. Hinay raman bitaw ni. Hinayi pagyud ga. Lain mo pamati na ako sa kong kuto-kuto nga maigo sa hangin, oy. Murag gikabuhi ko ga. Kasukaon ko. Murag kalipungon ko. Unsa? Nga nagipahunong man nimo ang motor ga. Gikabuhi ka man ka, o kalipungon ka. Mukalit ka palang unya kalipong, unya nag-angkas ka nako. Maho, ginoon ka? Ambot ba? Pila ka adlaw naman ng ingon ini akong bation ni matagbuntag. Lain ang akong ginawaan. Kasukaon ko niya. Dili man sad ko makasuka. Inigsuka na ako, pulos naman sad laway. Unya murag matuwad ang akong ginawaan. Lood kaayo ka. Unsa? Ang galit man lang kang katawa. Nalipay ka nga nalipong ko. Tingali gusto si nanay sa iyang gisulti nako. Ha? Sa unsa man? Sa mga timailan sa babae nga mabdos. Sama sa paglipong-lipong. Unya, kasukaon pero laway ra isuka. Unya, permi magduka.
O, mao na'y gibati nimo karong mga miaging mga adlaw, di ba? Oo, ga. Mga ta sa health center. Ato ning kumpirmahon. May umabot na kitang anak, ga. Uy, kasudlan sa gibati na ako kalipay karon. Ga, ngunsad ko. Malipayon kay ko. May kinabuhi na day karon dinisod sa akong sabakan. Ganan kog kaluha. Aron, usa ka mabdusan, duha na dayon. Unsa? Unya, babae o lalaki, aron paris dayon ba? O kung masundan man dayon, hinaut-paunta nga kaluha na sab. Hoy, gilaliman ka lang sa akong gibati nga kakapoy no, nga nagmabdus. Ga, dili baya lalim ha. Kamay pagani ning akong tiyan. Di pagid maklaro pero murag lisod namang gani ilihok-lihok. Murag tapulan ka ay ko ning miaging mga adlaw. Way problema. Ako na'y mulihok sa mga buhaton din sa bahay sa pagkakaron. Wa kailangan buhaton kung dili ang pag-atiman sa imong kaugalingon ug sa atong baby nga nasa imong sabakan. Higop og maayo og sabaw mila aron nga magatasan ka unya kun mga naka na. Dako kag ikatabang kining sabaw sa utan. Mabusog na ko. Daghan akong nahigop nga sabaw. Oh, Felipe. Ngano nagsige man kagdungag og sudan sa akong plato? Isda na nga ako nang gikuhaan og bukog. Kana? Hala, mura na ko gihimo ninyong bata ini ha. Nagbitbit na ko og bata sod sa akong tiyan ha. Ma, Felipe, dili nintaw ko batang gamay oy nga inyong atimanon og maayo. Kinahanglan nga mukaon kag sustansyadong pagkaon samtang nagsabak ka pa. Aron nga himsog ang imong anak bisan naa pa siya sud sa imong sabakan. Og lakip ka, himsog. Maitugon sa midwife sa klinik. Nga mukaon kagid og sustansyadong pagkaon. Salamat ninyong duha ha sa pagpamper na ko og maayo. Pero kung nahigam gani ko ining pagtagad ninyo nako, na sa gid ninyo ba? Okay ra. Dili na ko makapaabot ka makita ko na og makugos ang atong anak, Felipe. Sa sunod buwan, makita og magkakos na ginato siya, Mila. Ikauban na unya nato ang atong anak. Babae ang una na itong anak nila. Akong anak. Kagwapas akong apo. Liwat kaayo siya nimo na. Wa pa ko malimot, no? Ingon yun ni Ana ang imong hitsura ka ni Adto sa unang pagkugos ko pa lang nimo. Ay, Diyos ko. Mura kong nagtanaw nimo pag-usap sa imong pagkahimugso. O karon, may apo na ko. Nay. Pangga, unsa may ato ipangalan sa atong anak? Filipa. Oh. Gikan sa imong pangalan buot kasabot. Gugma. Filipa?
kadiyot lang. Nanas nanay. Oh, ano naman ang pinangga, ha? Gigutom? Sorry lang, ga. Magitiwas lang sa paghipo si nanay. Pero, dali na lang, ga. Pasusuho na tika, ha? Oh, gigutom gyud di ay. Kaluoy. Sleep na ha. Aron may mabuhat pa si nanay din sa bay. Kinahanglan nga makapanahi og makapamurda ko sa tanan nimong lampin sa dili pa ko mobalik og duty sunod buwan. Duha ra baya ka buwan ang leave ni nanay sa eskwelahan nak. Usa ka buwan ka na karong adlaw. Human sa laing usa ka buwan, mubalik na sa pagpanarbaho si nanay. Ang katabangan si tatay sa mga gastuhon din isbay. Og ingon man, makatigom alang sa maayo nimong ugma. Mahal ka ni nanay, Filipa. Eli, Eli, tulog anay, wala diri, imo nanay, katotsinda, bakal papay, Eli, Eli. Tulog anay. Liwat ka gyud ay kaayo nako. Dili lang sa panagkuhay. Kundi sama nako. Mauusab kining kantaha ang kaning laylayon ni nanay nako. Nga dali yung mupiyong ang akong mga mata. Muundang ka na sa imong pagserbisyo nako. Pasaylo senyora, pero gikinahanglan ko sa akong apo. Mahuman naman gud ang leave ni Mila sa pagtudlo og mang adlaw. O sa sunod adlaw, kinahanglan na siya mobalik sa pagreport sa trabaho. O wala makabantay sa ilang anak, kundi... Ikaw? O, senyora. Balik kas ono? Imbes nga nakapahuway ka na, balik ka na hinoon sa ono? Ay, ambot ba ninyong mga nagkalisod? Ganahan man kaayo mong mga anak, nga wa mang jud unta mo'y ikagasto. Nasayod ka gyud ha, nga ikaw ang akong gisaligan, labaw ni bisan kinsa dinhi sa mansyon. Pero senyora... Wa ko magdahom, nga human sa tanan akong natabang diha ninyo, Mirna. Biyaan na day ko nimo, human mo makapahimos nako. Senyora. Pero, unsa may mahimo nako kung ganahan ka nagyong muundang? Dili ko mupugong. Nganong mupugong man ko? Sige, makabiya ka na. Daghang salamat sa tanan mong tabang ug kaayo namo, senyora. Pero Mirna, mag-expect ko ha nga anytime nga ipatawag ta ka na akagihapon alang nako ha. Bisag isip bayad na lang sa dako nimong utang kabubuton nako. Senyora. Oh, kinsa nga ng sakyanan nga ni paingon din eh. Mihunong. Kinsa bay... Ang akong apo, Stanley! Niya ka, nabalik ka. Niya ka na apo ko.
Kay galaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulaga